Bula. Gue minuni mereka rakyat untuk teletak di forum Bula FM nomor 2 NSR. Bula FM nomor 2 NSR. Ni sambul benaka. Se koe ongo na pakaleleka ni nonda itukutu koe na mbungi ende indai. O ako sita vitalina kina lupena bulo tolu, mai na koro o yanganga embua, era wabuni ena ndona ruku ni vale, ena lomu ni tolu ni aua, ena non robanga rambula, ena ngauna rabu kina na dhabao yasa. Tukuno vitalina ni oyana ikavani vale era udhuruma ena mbungi oya, ena non robanga rambula baka vitinani. E kureni ndendre so taba na mbungi ni singo ya ena senga bukandu ni ngule dhaba. Rua sanga buka tolu na vale era baka dhadha ni bukandu ena koro o yanganga karasa ngandreba na bibuke ena ngauna totolo ndua. Ndini ni baka dhadha na dhabao yasa e bono lebu. E laura ni senga sar ni lebu na baka dhadha e ngauni sala na tambana ni wai kina tambana ni libu-liba. Ni baka tobatani kina baka dhadha ena bemba kisawoti. Tukuna minista ni lenga tumbukoso ini eseru ratu ni leile na bakadada na be tambana bakaungo ia laura ini bakadada ni ngabalebu na be bale na korni buli kina tambana ni teitei e tukuna ni sa kena ngaunongo me tomani na dakadaka ni bakadoko bakambimbi na kena sangai me bakandondro itali na wai keina libu-liba. Entone lako ni matani tu kaliutaga na bunlawa e ala kisikoba na bubale ni Ramesh Chand na turanga bagi basa ulka ono kalenga mai lobe lambasa atiki-telangan lako ongo na ibagale islesia dhaki ni matambose ke burubura sanaka samarasina katomana telangaki na bebuke en nabuku ni bogadoko en bebu nuo erbalengai en boliku. Era tuku na leo ni bonua, era boi tiu tuke lobe ni ongo ni matai ni ngauna, era baki laki na nanraki baka baki baka ongo. E lulubo Rosie Akbar, kapangole na bibosa ni beba elonganga ataki, wana wati Chand, katuku na kibeir na leo ni bonua, e lobe ni matani tu na bibuke, beir na era baka lengai, na non rambula, ka mena taride kitale, na beka era baka lia. Kinangito, ena rawani na bisa una sot-sota ni Champions versus Champions series ena ambaki mayongo. E kene re-retiko ni na rawani nangaraba na sotongo na timi ni lambasa ka rawa mena mai bagaidhuri suba ena bula mayongo. Ngoe sala muretu ngana bakadhadha ni dhabao yasa ka rawani na tarubaki na bakatulewa ena buku ni tiginongo ena bula mayongo. Na timu ni lambasa e tau kia na tiko e na ngaunongo na mbilo lewu ni Courts Inter-District Champion. Ia na timu ni Suba e tau kia na tiko e na ngaunongo na mbilo lewu ni Vodafone Premier League ke na Vodafone Fiji Fact. Mai dhawe kiri na pakaleleka ni nonde tukutuku na kia na ikuri e rano na semana stiseni na Radio Fiji 1 ke na Bula FM. Ni bagading vinaka. Ndo toka leo na be sere so na Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.